Svi smo čuli za onaj glavni princip, jedino je promjena konstanta. Ali da li je to zapravo tako? Počeo sam sebe da preispitujem po pitanju toga i po pitanju mnogih drugih stvari kojima su nas od malena učili, koje primamo zdravo za gotovo. Stoga sam krenuo da se preispitujem o svim tim stvarima, da li sam možda u zabludi. Prvo što sam naučio, a što me potpuno oslobodilo od straha od promjene, je da nije sve u našoj kontroli, koliko god mi težili da bude. Kao i život koji živimo, tako ni promjena, ma kakva njena pojava bila, ishod nije izvjestan. Jer ko se od nas uopšte pitao kada će se roditi, da li želi da se rodi, koje ime će dobiti, kako će da se zove, koje roditelje će imati. Sve smo to prosto dobili i to nam jasno stavlja do znanja u startu da je ovaj život dar i da postoje stvari koje su izvan naše kontrole, da postoji Bog koji zna zašto se tako dešava i šta je najbolje za nas. Ono što nam sledi je da ćemo se dotaći malo straha nepoznato i kako ga prevazići, kako nas oslanjanje na prošle iskustva mogu potpuno spotaći u mnogim prelikama. Dotaćemo se perfekcionizma i drugih ometajućih faktora koje treba da odbacimo. Pa hajde da počnemo. Prva iluzija koje ćemo se dotaći je sigurnost. Zašto je sigurnost iluzija i zašto je čovjek od pamtiveka težio sigurnosti? Sigurnost je duboko povezana sa ljudskom prirodom. Naše samopouzdanje često dolazi od osjećaja da možemo da upravljamo okolnostima ili određenom situacijom u našem životu. Ali šta se onda dešava? Ko visoko leti, nisko pada. U takvim trenucima počinje da projektuje negativan scenarij što dodatno pojačava naš strah. I umjesto da promjenu vidimo kao priliku za rast, mi je doživljavamo kao prijetnju našoj sigurnosti. Jer svi se mi manje više osjećamo ohrabreno kada smo u zoni sigurnosti. Ali kada se suočimo s promjenom, to osjećanje nestaje i nastaje osjećanje nesigurnosti. Ali šta je uopšte sigurno? Albert Einstein kaže da sigurnost postoji samo u umu i kao iluzija. Dakle, u stvarnosti apsolutne sigurnosti gotovo da ne postoji. Zapravo nama osjećaj o sigurnosti pruža sigurnost. Što će reći, ako se ja ovdje osjećam sigurno, ja sam siguran. Sljedeća iluzija je naše oslanjanje na prošla iskustva. Ljudi su skloni ponavljanju prethodnih obrazaca koje su kroz život stekli jer im oni zapravo najviše pružaju udobnost. Kada se suočimo sa situacijom koju smo već doživjeli, lako se vraćamo na isti način razmišljanja jer tu znamo šta možemo da očekujemo. Međutim, nova iskustva zahtijevaju nove načine razmišljanja i prilagođavanja. Problem nastaje kada smo toliko vezani za prošlost da nismo spremni da prihvatimo nove mogućnosti. Na primjer, ako smo jednom doživjeli neuspeh u određenoj situaciji, mi razvijamo strah da se ta situacija ponovi. Iako trenutna situacija često gotovo nema nikakve veze sa prošlošću. Na taj način, prošlost postaje lanac koji nas vuče i steže da krenemo napred. Poenta je da shvatimo da prošlost gotovo ne treba i ne sme da utiče uopšte na buduće događaje. Također nešto što nam se sigurno svima dešava, a evo neko moje lično iskustvo od nedavno, je da sam odbacio osobu zbog predubeđenja i jer mi je prošlost prosto govorila da sa tom osobom nema prostora za komunikaciju. To često u većini situacija ne mora da bude tako. Samo mala promjena u našem pristupu može sve da promijeni. Svakome od nas promjena donosi s sobom mogućnost greške i neuspeha ili pravih koraka i uspeha. To je nešto što perfekcionisti teško podnose. Perfekcionizam često vodi ka paralizi jer se ljudi plaše da naprave i jednu najmanju grešku. Nedavno sam u razgovoru sa nekoliko njih uočio ovaj problem. Umjesto da vide promjenu kao priliku za učenje i rast, perfekcionisti je često doživljavaju kao potencijalni rizik da im se njihov imidž u očima drugih naruši. Ali često to bude potpuno druga vrsta straha, a to je da je njihov osjećaj u samovrednovanju ugrožen. Ova vrsta straha od neuspeha dovodi do izbjegavanja promjena i zadržavanja na poznatom čak i kada to poznato više ne služi našim interesima. Oni često sebi postavljaju previsoke standarde, a svaka promjena nosi rizik da nećemo uspjeti da ih ispunimo. Kao rezultat toga, oni ostaju zarobljeni u zoni samosabotaže, nesposobni da završe posao koji su započeli. Bolje uraditi posao nego ga ne završiti jer im je previše oduzeo vremena na neke stvari koje su želeli da urade savršeno. Smatram da se mnogo ljudi suočava sa ovakvom vrstom problema jer i ja sam se također ranije suočavao, a kada vratim film i setim se da sam započinjao poslove i uopšte ih nisam završavao jer mi je previše vremena oduzelo na brušenje do savršenstva nekih finesa. A uopšte u tome nije poenta. Poenta je da posao koji počnemo da radimo, isti posao i završimo. To je daleko bitnije
nego da nam previše vremena ode na neke stvari koje nisu toliko bitne i nisu vrednije nego da taj isti posao bude završen do kraja.